Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka Employment and Monitoring Cell ke Khasi Student Union ke SUCEC, ke Late Budian hu Chairman ke MPSC ke Jinglawa ke belas Sateng. Habakran Shikilat Patai Kubor u Chairman ke Cell, Usamla Ruben Najar, uliyat hu bagaseng kalathat ban idol khas man kapor, barlathat ban syikendu badakran keju shikaju hendai gaseng kala aipor shitayo, yagi MPSC ban pun urlong yagi mat Jinglawa, balada kam urlong ke jingkala kanwan lingba ke ding bat kesnam nemar ki samla kila bitar. Usamla Ruben uluyat hu watla ke sorkar kala thau ki komiti ban pen kala ya thungkam thungjam ke bakhoit basuba hapo ke MPSC hendai ke MPSC kam pentri kam mi kimat nemar kata kebal penong ya kesal bunwan budian biang halur kini kimat. Kalian ke Student Union ke Employment Monitoring Cell mentara sengi ngilai wang kendu sesisian yu chairman jong ka MPSC u ba dawai lang stang halor kikat tu kanikiman jong ka MPSC kumba pilai ihi kisnam kibal adab na kalian jong kaseng ni lakbun ke jinghi panuan ra ya kata ka jing thungkam ka bakhut hapo lingba ka MPSC syara jela Henry i kabasusi pat kalong ba hadin kat ke jinghi ke jungi hadin wangi la bu ki dor khas ba pher ngila ai ki arpo tli ki majing dawa ki jungi kumnu bom bekelai ke MPSC ka sarkar khadu khadwai ka hap kongu ya kata bakal asna ya kata komiti ban pet kita ki reform ki jingkala ki balak ban wara hapo ka MPSC hadin kata pat hau arpo trik u jeliu macam senam arja arpusan kal awan ra chief minister jong jela konrak sangma ula batai kita ki reforms balawan lingba ka balawan lingba ta komiti hoj bun katuk ni ki kendon nak ai ka bakaseng kal adawa kumba siteng niki kil adon hapo kata ka jingkala Henry kidang don sakatuk ni pat kimba ka MPSC ka pat penterikam ka kata komiti ka pat penterikam tinggi inget ba sisin bakal ami kata ka report terikam na po ka na kaliang jung sarkar paka MPSC ka di ban penterikam mardor ka Henry ka ba susi pat kalong ba hadin kat tu kat ni benai bengil adep ngitip ba kat kita kimat terikam hadu menta iwiru kimpat penterikam hadu mentaru ka pulong ni ba kar kendai tarik Desember bangin wan ban kendu yu chairman ke MPSC ha tu kopor bangi wan kendu yu ni snulingwa bau secretary barem Anish Marak udang don wala kalami kata ka transfer notice yung lasan banai du umpat mi na po MPSC ka pelong ni bangin aipor apsa kunta bu di ban mi bat marsun berngem na kaliang kaseng hi ulami no pat mental ayo secretary da iwi pat hapo MPSC bat mental kasngi nakaliang jong seng ngiwan hani ba ngindawa ya kata ka report bakal ami na kata komiti kita kimat jingkala ki borok ki balawan ra baka MPSC ka diban penterikam mardor kita ki borok bat nakaliang kaseng ni aipor situ baka MPSC kan pentikana baka penterikam kita ki borok lada omla tin nakaliang kaseng ngatarai ila syutat bangchu yakren bangchu samit dorkas man kapor nilayat dakalenti ka babet nilayat jaka jingya keren nilayat haka lenti ka badai ban kendu ban posat jingmut ban le haka kat kumang gila ban le ngilale hendai larangi i baki kum kita ki jingkala balawan ra la sarkar la MPC kamon ra TLC ka jingkala kan wan ling bakading bakasna kisamla jong ka jat benriu kila that ban up man kapor ni kaju buka kita ki jingkundum kendram bat ka bakam susi li hakini ki snam ki benai bal adab bangi baki examination li kidang kham long wo susu kidang kham sniu susu menchwa ki examination ki long bi haka MCQ multiple choice question ti haka multiple choice question kalong no ba dapi dakadan san putli ki jingkli dapi de arputli kamut pio arpu marks dan menu wala ban le kumni kumtai rementa pat what dinam tekniki
kam grade C grade D ru ki wara limba ka descriptive examination bali ki ko aman wara ka descriptive examination kalong ba ha descriptive examination ki pha tho dak AC basan pro marks menta undon u non correct menta da kadon ka manipulation uta non correct do I fish pro mark ne ar pro mark na lai pro mark num dan mala ban question wala ka ku do kam mala ban question kita ki baro ki kwa ban ri ngi wan ra ki policy ban kum no pun khu ki MPC ringai I pat hani ba ke MPC pat kawan ra ki la trikam kum nu ban la ban manipulate chu iki marking system ti kita ki kata ka de ke bangil ai kan ba dalilai nginum hun nginum pediang ya kan ka jinglia ni ba ka wei na ka examination typist ba pelong jo head of the department ka bala dang supenda ba kini ki kendiat benai bala dak ngatrai benai November di Desember dang bakla ni ba kalong ta ni la maham jur ba nang ni shakamat kimdi bandon kum kata ka descriptive examination nama descriptive examination kiditang untuk examinations ki bahaya kum ki civil service ba kiwi technical post indi ki post berat ki buat la ka sarkar India ru akida haki guidelines ki kala pen I ba banora ya ka jing shai ki examination ki di bandai biling ba MCQ indi ni ka MPSC par hani ka wan ra descriptive di tang itaida ba ko ban manipulate ya ka result lat nya kata kam don ka ka baar ka jingdawa ka jungi kalong ba ni ba ka advertisement ba ke ba pelat dan lakang MPSC ki ju pelat bit namta citizen of India Henry kamdi bandi citizen of India ka di bandi domicile Meghalaya ni pet the people ya ki jilla ba pher hapo ka north east ne hapo ki state mainland India pin ibe ki advertisement ka state government ki kam jung state government ki ibe tik nam ta ki domicile tu te beli pat ngin an ta ka citizen of India belingin ai la ki we ki bar chala bikin wan banyo apply banyo ban tap kam hanni kamdi ban long kumta tingi na kalyang kajungi ngila ong ba nang ni shakmat kani ke iki boro ka ban sange kini advertisement balat nang ni shakmat ka ban libit domicile Meghalaya lada kam long kumta ngi na kalyang kaseng in persya jur halor kani ka benta wat na kalyang ju chairman ula pun sungo ba ula tho ya kata sa ka sarkar ni ka sarkar kampat jubab habade bi tai benta tingini na kalyang kaseng ong ba lada kampat jubab lada kampat la ban penbet yakani nang ni shakmat empat di ban penmi advertisement kat par la ban penbet yakani kam nomor kat kong jing stu ni idi kami baret imdan bamdi ba ban katakli ni ba syong ba shimi kita legal expert opinion abri kam kadi kam sarkar jung Meghalaya tika di ban ai kam ki briu chung ndi ban ai kam ki briu juki wi pan ita idi imat pengila pun semua ka baar kolong ba ni ai positif ba kidi ban pentrikam mi kita ki ka report trikam jong ka ni ka komiti habadi bu ka MPSC baru kita ki matrikam kita ki belong ba ban pelat ki marks answer ki ka annual report ban declare ki assets and liabilities jong ki baru ki members jong ka MPSC ba ki bateri po MPSC kita ki baru ki bodon to ka report to report jong ka MPSC kitu baru ki ban pentrikam no apo shteu leng bunta kaseng hapshim de ki senjam ki baham ya kajing penslam no beli ki ko ban penslam nomor ba kim ko ya kata ka jingtungkam ka bakhut nomor ba minta da ki kena ki lai I ka mak so jong ki kitip kan nu ki yo ka personal interview kitip kan nu ki yo ka written examination tekan bu am ka dak jingkeli kin tip am nomor bun sing ni ju itu kena ubayo bah ka written examination personal interview yo ting ipat itu kena bom yo personal interview pat itu uyo kam kadon ka manipulation bali takataw nakalyang ngatray nakalyang commission ka tieng ban pelat ita kima pi kima hapor ba kadai ka examination MCS ru kanu ka jing jing ka ni haban bon yeng ban yaki hani hamadan kan sapen mi yaki ma sadi bakal apun mi kima ni ukena bom di hok ban tho examination uyo ban tho ukena bom di hok ban tho examination ba yo ban tho kita ki baka MPC ka yale ban buri takra kim ko ban wanra ikini kimat jingkela nama da wanra ikini kimat jingkela katu kan ni ngamong baka kan khu chimi Henry katu ni benta kan wanra kata ka jingkela bar kan ya jahiti kanya hati benta bakan ka tungjam kan long ka bakhu